Kawai kalong kami kabakir teng kakong elang pawa live kendai snamrta kalajar ngai na laying na Nongthymmai Shillong na du kajan miet jong ka arpo tarik leber arjar arpun rio bat ompat syam lalap din haduk mentah. Lingba ukurwa bala pelaj hak arpo pra tarik leber u superintendent of police ke East Khasi Hills ubak Vivek Sim upintip bakan kalong kami kadai ke bamdadan hak bor perkat perdan ke babiang. Hakate kasngi bakal ajar ngai kani kalong kumi ka pong da kasbeta rong jerngam tho li bat ka jan kersha bat patrun saan. Kadon ka rinyeng sau puen san pun ka basyaidur keman bat pelundur. Lakin tu kinu ki boyo I ne don jingtip hak baya day bat kani kalong kumi kin sengob haban pentip mardor syaki pulin. Da ka ba pun syaki ni number police control room real not kendai way kendai real sound nyo kendai missing desk crime branch pra line nyo ar pra iwe sound.